ئەڤە چەند کرێکارێکên ئاکرینە پشتی ku cihek bi wan hatiye destnîşankirin, êdî ew rojane qesda êre dikin bû vedîtina delîvên karî û dabînkirina debara jiyana xwe. Ev Roja Cîhaniya Kirêkara ye, belê wan hîç zanyariyek derbareyê vê rojê nebûn, çûnke hîviyên wan bi tinê ew bûn bi vê erefatên cejnê kesek bihêt û wan bibete serkarî bû dabînkirina xerciya cejnê bû eyalê xwe. تقریبا 20 سال از وی کاری کم. أنا دواها شش حفظ روجك بمير شهور ما دستنك هنا زاش واها شش حفظ روجك على السريق بس مشهوري إذا ورث قون نصيبه أخذ جانا ما شكول أبو خواي لصرح ما خواي جيرح ما خواي لسوي شوري أما كلي كاري أخذ ما صنديق له مشهور يعني شورة شو بينتو شوري كسابة كحران أبو ما ببيني تمام. Ew diyar dikin ku li Akirê hîç projeyekê hikûmî mezin niye wekû bajêrên dîtir ku biçin rojane delîvên karî bi xwe dabîn bikin. Her wiha dibêjin hebûna kirêkarên biyanî karîgerî li ser rewşa karî kiriye li def wan. دو خوزم اوا پروژل آکری سفر حکومت ما ابد پروژل آکری نینا هر دو که هفلیر پروژه تای الاعمار همه شولت ده هی آکری ابد حکومت الپش یافتی پش خوا ابد نیا سفره اما ما دو خوزت کن پروژل آکری زیاده بن وکن سدا و 5-6 سالم شوله کرکوریت کن و نانی چه امنیت رخ سندیکای و بومنای تا دابین کردن وکی دیجی بولای شوله و ما شولو ما نانی ضعیفه وکی دی کرکوری بیانی گلک زور المنطقه ما نانی دلیوا کاری گلک آکی ما گلک Hîviyên wan kirêkaran ew bûn ku hikûmet û dezgehên peywendîdar xemekê li jiyana wan bixwit û ayîndekê misûger bi wan dabîn biket ku bişên li paşa rojê jiyaneka serfiraz bibene ser. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akirê.